Toi whaatalo whātol whaapoponga o talafo mole nei tae au. Ele o toi whaisa saunua ngā wawasa mana ia Winston Peters e winga iana whaasea ai le ngangana whaamili teli e pei o le taua i whaataua inga mana ia tā ua o le awhia ngai mamta upu whaalo toi whale pe a toi taliu mai i New Zealand. Na whaitio ina e wawasa mana ia le palemia Christopher Luxon o na ole le tala noa mua atu ia te ia a ole i telefone i taitai o le lanulangi whaatala noa le mata upu i whaataua inga mai ia saunua ai o nisi o ngangana ia whaonga ina e lo ai le pa o le tofa ele o sau nol pale mia tali ni fina ngalo e whaapea wa yeise fe ese ese inga ilo la vama le sui pale mia i mata upu tau i whaataua inga ma o se mata upu o whaatele lava le au whaasalalau pe o na tau e Christopher Luxon ai o lo tutusa uma fina ngalo minister le tūlanga o le le mana na o lea eva ai i se taua o fe whaataua inga. E atangia mai le fifia tele o tangata le polo kalame fou, ale whainga malo so whaatasi o le Golden Visa, mole au whai inivesi, lea na amataina le asomo mo a perila, na whaalia le Trade and Enterprise New Zealand. O le lua wa yaso talo mai le whai unga o mati, e to alua a whelima se lau tangata na asiasi, i le itu lau le whai le talo sanga mo le visa. Ma uasilia ma le fitu se lau pasene, wa mawalunga atua i nailo le au whai inga o tangata na asiasi, i lea itu lau, i le taimi le nei, i le tau sanga talo ai, wa whaafai ngofia ni vaenga se lua o le visa, pei ona ta ua, na whaalia David Cooper o le Malcolm Immigration, o tala vea ngai le taimi le suinga o le visa, ma ua tau wa aia fo i le fifia o le tele o tangata i malanga i ana whaia i atono i whafui nei taimi ua tuana i atu e to tele na awaini a lato whaatasinga na whaia i ni a aise whai sia mani whaapea fo i Hong Kong ma Singapore. E 5 miliona tālale inivesi amata mo le growth investment mo se pili o te tolu tausanga pe o na ofia i te tono le Apollo Kalame a New Zealand. O whaatono ina le whainga malo so whaatasi le soifua malolo ina New Zealand ina ia awane i toi whaapea o tangata maitanga a ia tau lava le itu pao ta maita i po o tina pe a whaia lato fetusia inga po ofisa o ta inga i whaatatau i mata uputau i le soifua malolo ina o ta maitai na tusi atu le minister langulango le soifua malolo ina Casey Costello i le pule sili le tu mau o Dr. Dale Bramley i le asolus fulfito o mati e tau atu iai ina ia whaamanino le ngangana na whaalia Costello e yeini pe po whaamatalanga ua o atu ilona ofisa o whaamatala i ta maitai po o tina e whaapea o tangata maitanga o tangata ta ito atasi e whana nau e na o ta maitai po o tina e mawhai o na maitanga mawhana na wina ni ta maiti na sauno le sui minister e ta ua le whaamanino po ai tonu tangata o lo o whaatatau i eise whaamatalanga pe ao o ina tala noe le soifua malolo ina o ta maitai o le whaongao ngangana whaapito ai loa itu ai ngā tangata e mautino ai fo i e tamaitai po o a au nanga le soifua maloloina o lo o anga waa i ai ma mawhai o na maua i se awala whai ngofie ai mai se o tinama tamaitai e le o le ingilisi la lātou ngangana mua. E iei fo i singaluenga i le Health New Zealand po le soifua maloloina i ono vaia na whaamaoni al whaala putuputunga o le na amata le asonga fuasa whaanga solo ngaloa ia e peo le whaatala noanga lau whai ngaluenga mai uni i suinga ia watu ina atu whaafau tuanga o le awhaia ma le whaae tete a o le i whaia se whaai unga whaai u pei ona Sāmoa Fiona McCarthy o le whaululunga le tu mau le tu o tangata whai ngaluenga o le tu lea o le a whaina o le People and Culture Team Service mai silia ma le valu se fulu afe le au whai ngaluenga. O nai masina utuana i atu, sa atu ina atu ai whaafautuanga le soifua maloloina, ni suinga mo le whaala potupotonga. Mai au fiaini ngaluenga o le avaea, ina ia whaasau ina i le whaitau miliona o tupe. O finangalo le malo e whaamalo si atili, ma whaana tinatio na whaaleleia le fia o turisi asia si mai New Zealand. Lea ua inivesiele se fulu tolu te si ma le 5 miliona tā la i le Tourism New Zealand. Po le whaala putuputonga mo tangata tafa whao mai whafo. Na whaalia le minister o turisi mau au nangatali malo o Louise Upston. Lea fōwhanga i le awaulia na nafi. Sa awai whaatase ma le paalimia Christopher Luxon a o asia siatu le whaalinga o le Weta Workshop a
Unleashed. Safia ngai pele au nanga o tangata tawhawhao mai whafo i tutono New Zealand inai masina taluai mani whaafi tauli ma olis full tolu te simalelima miliona Tala e mai le whaaputu ngā tupe o la fonga i e tutongi e tangata tawhawhao mai whafo o le amata i tule una ingo turisi mai saina Aotearoa, United States, Initia, Siamani, Makorea i Sauti na ta wale minister wa yei whailo le manui o whaatosina i le polokalame o le Everyone Must Call pe ona whaatutua nga ia Aotearoa peitai e le ngatai i o le whaamoemoe na ia monis tangata tawhawhao whaapopo i luas fultol wafe i le whai unga o mati luafe luono e toe mawaile isi se lau miliona Tala whaapopo. E silia male 2 biliona Tala e tutongi atu i tausanga te itasi mo tangata maaingai maola lalo tupe mawe fesoa soani i le tutongi ngā whale no fo mau tutongi peita i na whaalia se sailili ngā fo mai le University o Kilani e le o mawhaiona mawe se mapusanga o nai tangata no fo mau tutongi na whaatustusa e polo fesa lango Edward Yu ma Dr. William Jang mai le University o Kilani le tawale no fo mau tutongi ma le tupe maua whaapele au tutongi mo kesi malato tupe maua o ainga au Kilani e maua ina whaamanianga o le accommodation supplements ma ainga eleanga vaa iai. Masafa angai nai whaamaumaunga mai le lua fesfuluiva i o mai le lua felua tolu. Masama awa iali i polo fesa o lewa ngā tupe fsosoani mo fale e matuale whaalilea i lava le tūlanga ngā fatia o tau o fale no fo mau tutongi. O tangata ia maua ina lea tupe mai le malo e sili atu isi tupe lato te whaaluina i fale no fo mau tutongi na ilo tangata ele o mawaina lea fesoasoani wa mawai nisi saililinga e tasi ia landlords po tangata yana fale no fo mau tutongi tau wa lato fale e tali ei whaamanianga ia mawaina i ainga e fuale au whaingo le tupe mawele ainga i vaenga o New Zealand o lo ononofo ai ma le tau o fale o lo ononofo ai o se tangata no futo atasi lima se lau Tala sana tupe mawele vai aso ai le ai sana whanau ai na te tutongi ina le fale no fo mau tutongi po le rent e whaase lau 50 Tala i le vai aso i se fale i North Shore e na te mawaina se tupe e o atu i le se lau ono 5 Tala i le vai aso o le tupe fisosoani lea mai le malo i le tausanga i lua afe lua wha e lua te sima le tasi o wha biliona Tala sa whaaluina i lea polo kalame. Ua whaapopoleina se ainga Afrika i saute mole lumana i se tasi o la tama ina ua le talieina la lato talo sanga o pepa no fomau o no whaafitauli o le soifua maloloina o le tamaititi e whaapea o se avenga i le soifua maloloina New Zealand ma le polo kalame o a onga momana onga whaapitoa. Ua lata i le 5 tausanga talu ona no nofo Joshua Meets malona ainga i New Zealand ai e yeisenga se tu maunga onga ya afiai mai mo omiele tausinga i lua sulfai tu la mo ia. Wale mautino ne ilo la tolu mana ile atunu. Peita ai ole whamatalanga lona ainga wa via lava New Zealand mau la to atunu. Ai ua popole le tau singa ole mai ole tamaititi pe awha i to sifi i Afrika i sauti. Na sifi mai le ainga manono foi Warkworth i le tau sanga lua feluas fulu. Ona ole tele le sol tu la fono malele mausali ol tu langa o Afrika i sauti. Whaatasi ai malo la tau fia tele ile olo peleki. E tolu tau sanga le visa na ulufale mai aile ainga i New Zealand. E au noa ni whaafita au le peitai o le taimina talo sanga ai mole no fomau na tula e maile tele o lave o no le tula ngai mana onga whaapitoa o Joshua na whaalia le minister lango o fe malanga inga wa tala whea ngai le whaeunga le minister Chris Bank na te e nai le visa no fomau o Joshua malona ainga ma e le to e ilo ina lea whaeunga po o le mata upo a lea ainga. E se tau le ana ia whaalala se whana mauso i tutono se taavale a se tau si soifua i whafuane o le whalema i Palmerston North ma whaamata au le tau si soifua a o ia tu uala na ngā luenga i le pō na whaalia leo na o la tau maole wala au petu sa fultasil pō le asofa reile ina uoso le tau le eile no fua i tu o le taavale le tau si soifua ma whaalala i le whana ma whaatonu ina i alu le taavale e le mamau se mea na alu le taavale ai oso i whafo le tau si soifua ma wala au mo se fesosoani se fale la tane na tamo e masola e se le tau lea ai na ta ua e laki o le lei se tasi na manua peitai o se ngayo inga na matua whaamata uina i lava lea tamaitai o lo whai su e ngā leo i lea mata upu masa ili le tau lea na whai le ngayo inga whaasol tu la fono na ta ufo ili soifua malolo ina ua whaau popoina la la tau puipuinga.
E 50 kilokalama le methamphetamine, ma kilokalama e lua le cocaine. Na tau fia le malai vaalele whaavamalo I Aukilani e le ofisa o tiute. Na maua le ofisa o tiute le whaiunga le vaiaso le meth I totono ni ato. Na taatitia ise malanga mai San Francisco. E o atu le 15 miliona Tala. Le tupe e maua pe ana whaape sao atu I tua ia whalau whaasaina. Ma whaatau watu I le atu nuu. Ai tu sama le 5 miliona Tala le tau e whaatupe ai. A afianga e o I tangata o le atu nuu. O le pauta o ona whaasaina po le cocaine. Na maua ona nai le suinga o se ato pau a se pasese. E lua se fulufata usanga le matua na malanga mai Santiago I Chile. Na maulia le atau le ailona au mai a whaana na o ia pauta o ona. E tu sama le 7 kilokalama le mamafa o whala u whaasaina ua tau fia le ofisa o tiute. Ai le I atoa se vai aso. I whawhatua New Zealand, e ora mau ele leipa le pao e taita I ele malo Australia le whainga palo tatele. I le aso tolo me, e tu seima le ungo se fasili sasa I le fina ngalo whaalia o tangata lau tele. I le aso ngafua, na whaatauta I le nusi pepa, o le the Australian. Samoa le mawina I le pa ua le langolango mo le so whaatasi, a le Liberal, ma le National, mo ua mau la lo ato na ilo le tūlanga. Sa I le langolango le tau sanga lua afe lua. E ua si tia le langolango mo le palimia Anthony Albanese. Ai pa ule lango mole te ita ule I tuangai Peter Dutton. Olo o sili la ititi le lango mole leipa na ilo le tuangai e 5 I le whavalu e tu sai malesa ili ilinga. Ita alonga wa vea Rory McIlroy o Ayalani matangata tapololo na ono e manu malo le taamlusanga tele a lii le Grand Slam I se whai unga mata ina tele le Masters I Augusta, Georgia I le taalonga tapolo. Masa manu malo ai ia Justin Rose o Engelani. Tala fawia malisi ufonga le laumoa mole nei vaenga o tai ao.